Значи, во тек е седница на главниот штаб на Центарот за управување со кризи, кој е тело према законите за управување со кризи, кој е превзема надлежностите и координација на сите државни субјекти во прогласена кризна состојба. Пошто имаме прогласена кризна состојба за територијата на градот Дебар и општината Центар Жупа, ние се состануваме перманентно од кога владата прогласи кризната состојба за овие две подрачја што има поголем број на заразени лица од коронавирусот, ние веднаш се состановме и направивме акцијски план. Тука ќе кажам дека има представници од сите институции на системот на многу високо ниво, кои се компетентни, ја знаат работата и предлагаат конкретни мерки према одредени стандардни оперативни процедури кои ги имаме ние во Центарот, како да се постапи и во овој случај, но сега се дополнува и акцијскиот план се однесува конкретно на едно подрачје и какви мерки треба да се преземат. Сите тие мерки можам да кажам дека до сега успешно се спроведени. Продолжуваме да ја следиме ситуацијата, секојдневно се среќаваме, предлагаме мерки кои после по хиерархија управувачкиот комитет и владата ги задолжува одредени субјекти да постапат. Значи, тука ја разгледаме ситуацијата, нема место за паника, нема ширење. Јас сум плюс имам таа предност во овој случај што сум од тој крај и ги имам од прва рака информациите од институциите таму, од регионалниот штаб што го имаме на Центарот за кризи, од општинскиот штаб, од луѓето од општината, што нормално лично ги знам, и во сите тие комуникации секојдневни сме во тек и предлагаме, јас и лично допринесам сега како дебарчанец во тоа да сите мерки кои се потребни се преземени до сега и ќе се преземат. Користам ова прилика да ги пофалам и граѓаните на Дебар, кои за разлика од некои граѓани од така наречени високо развиени држави, покажа умереност и цивилизираност со еден факт што ќе спомнам дека сега ако во Дебар према сите информации, сите продавници се полни со намирници, аптеките немаат кризи, иако ние предвидовме и тоа се прави, секоја потреба ќе одат камионите до одредено влезот на градот и со така наречена штафетна предаја на намирници, лекови и било што, да се продолжи снабдувањето, но до сега нема недостаток, за разлика реков од многу градови што гледаме по телевизија дека рафтовите се празни, во Дебар се оди како да е нормално и затоа им честитам и на граѓаните и на институциите, локални и нашите филијали кои успешно ја менаџира ситуацијата. Ќе продолжиме така, а сега имаме и ново тело, која е така наречен главен штаб на владата, која ќе заседава утре. Јас сум член по функција на тоа ново тело, кое ќе во ниво на државата, пошто имаме криза во две општини, а во ниво на државата имаме и други заразени, ама не е прогласена кризна состојба. Ние сме во овој случај надлежни да постапиме во местата кај што има кризна состојба, додека во целата држава сега има тело владино и ние се договоривме од почеток дека најдобро сите информации за сите активности да бидат централизирани и да одат од еден извор. До сега беше пресконференциите како сите сме ги следеле на министерот Филипче на здравство, сега може би ќе биде премиерот, не знам, но во секој случај сите информации ќе кон граѓаните да нема разногласие, да нема дуализам или други информации кои не се проверени, ќе излегуваат од еден извор, значи тоа ќе биде сигурно од утре ќе решиме главниот штаб. Сите наши заклучоци ќе ги пренесеме во ситуацијата на терен која следиме, ќе ги пренесеме во главниот штаб и во главниот кризен штаб на владата, а исто така и имаме комисијата за разни болести, која имаме член наш, исто така продолжува, не знам точно, ќе продолжи тие да работат, додека имаме и координативно тело, кое до сега се водеше од Министерството за здравство, и јас сакам да ги уверам граѓаните дека во склоп на институциите и во кризните подрачја и во целата држава ние максимално се ангажираме да што подобро да менаџираме ситуацијата. Моменталишто што дука жвелувар, ледија регулт штабите кризаве, лидије ме ѓендјене криза се шпалур на Дебар на Ѓендран Жупа.
Situatën, sipas kompetencave ligjore, ne ndjekim qysh nga fillimi i shpërthimit të virusit në vendin tonë, edhe si zakonisht kemi organe kompetente brenda qendrës për kriza që merren me këtë tematik. Ne kemi pasi detyrë dhe këtu janë përfaqësues të gjithë institucioneve që merren me këtë tematik edhe anëtarë të rregullt të shtabit të krizës, të cilët japin mendime, vlerësimet e situatës dhe rekomandime. Rekomandimet prej në fillimi kemi përçuar te Komiteti Drejtues, që është organ më i lartë nga 5 ministra dhe unë si drejtor, i cili i shqyrton edhe pastaj i pranon zakonisht të gjithë rekomandimet që i kemi dhënë deri tani, i ka pranuar Komiteti Drejtues edhe janë përçuar në qeveri dhe janë bën pjesë e vendimeve qeveritare, sigurisht që ka pas edhe vendime të tjera që vetë qeveria ka menduar se duhet me i inkuadru në planet dhe programet dhe veprimin, për atë rregullisht, ashtu edhe si jemi marrëvesh dhe respektojmë marrëveshjen, se të gjithë informatat do të grumbullohen në ashtu tjetrin grup koordinativ që udhëheqet nga ministri Filipçe, dhe ai grup koordinativ fliste në emër të gjithë institucionet të sistemit. Me thanë, ne vazhdimisht jemi në ndjekje, plus unë jam me preardhje edhe t'i branë, kështu që në këtë rast e kam edhe një avantazh që atje që ndodhë në teren, prej kur u shpall gjendja krizës, ne me njëherë mbajtëm një mbledhje prej në orës 6 bazite deri 1:30 pas mesnate, dhe i përcaktuam një plan, ashtu si që është edhe kompetenca ligjore, plan aksional për veprim të gjithë institucioneve që janë të angazhuara në menaxhimin e krizës të shpallur, këtu jemi qendër për kriza, do me thanë në këto di komuna. Prej atëherë kemi pas, mund të them, edhe lirshëm, se institucionet funksionojnë mirë, nuk ka asfar lëvizje ose diçka që është jashtë ligjeve dhe veprimeve. Në këto raste, fatkeqësisht disa qytetarë që nuk janë t'i branë që kanë mbetur aty, nuk kanë, mbasi kemi karantinë dhe nuk kanë të drejtë të dalin, po shpresojmë se kryesori është shëndeti i banorëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, edhe kjo është një prioritet i madh edhe sipas këtij prioriteti edhe ne veprojmë. Për gjithë nevojat, edhe këtu mund ta them diçka emocionale dhe personale, jam shumë krenar që qytetarët i branë, me cilët jam në kontakt plus me institucioneve të përditshëm permanent, kanë shprehur, kanë treguar një kulturë të lartë të qytetarisë, që do me thanë që me gjithse shojmë skena, pasi kjo është një fenomen botror, shkojmë skena gjithkund se po shprazen shqitoret, po ka panike tjerë, në Dibër të gjithë shqitoret janë të furnizuara, nuk ka munges as ushqimi e as ilaçet, ati e kemi në planin aksional se vazhdimisht do të furnizohen, kemi një shtab edhe i përshëndes edhe në punësit e komunave, po edhe ashtu në punësit e qendrës rajonale të krizave që i kemi në Dibër, për ndjekjen e situatës permanente dhe për gjithë shka, me njëherë më lajmërojnë edhe unë e përqoj atë në instansat që duhet të veprojnë, dhe gjithë veprimet që jenë bërë tani, unë të them si janë në rregull, edhe unë jam befasu me mirëvajtjen e këtij procesi, se është hera e parë që po na ndodh një gjë e tillë për një virus të shpallet gjendje krize, edhe hera e parë në vendet tona që të kemi një karantinë. Edhe një herë dëshiroj që u them qytetarëve që të vazhdojnë ashtu siç kanë vepruar deri tani, me qetësi, me mençuri, edhe mos krijohet panik. Kjo është një gjendje kalimtare, që gjithë bota është e përfshirë, nuk ka vdekshmëri të madhe, po sidoqoftë ne jemi aty për të kontribuar dhe jemi të hapur edhe këtu edhe në qendrën tonë rajonale për çdo sugjerim, të cilin më vonë prej nesër do funksionon edhe shtabi kryesor i qeverisë. Deri tani ishim një trup koordinues, tani kemi edhe shtab kryesor, nuk janë në përligje, po ashtu ka vendosur qeveria, që edhe gjithë lajmërimet do të janë deri tani edhe më të tjerë do jenë të përçuara nga media qendra e qeverisë, ndoshta nga kryeministri teknik apo ministri i shëndetësisë, nuk e di, po sidoqoftë ne tani po marrim disa konkluzione, të cilat me lajmet e fundit që i kemi nga Dibra, do i përçojmë edhe nga Zhupa, do i përçojmë në qeveri dhe nesër do merren konkluzione tjera në lidhje me nevojat konkrete dhe urgjente që i ka qytetarët e zonave të prekura. Faleminderit. Si janë makinat.